Pjevačica iz susjedne nam Hrvatske, Jelena Rozga, nastupila u hotelu Maestral. Gledamo kako je bilo. Ono što je aktuelno, to je saradnja sa Miligramom i pesma Neveran do groba, mislim. Jesi našla u toj pesmi? Ne. Dobro. A kakva je saradnja, molim te se mi? Da je nevjerna do groba? Šalim se. Pjesma je odlična, onako, dosta teška pjesma. Moram priznati da me dosta Mili izmorio u studiju, ali rezultat je odličan. A to je najbitnije, naravno. I moram spomenuti i duet sa Željkom Samardžićem, koji smo jučer završili. I jedva čekam da ga i vi čujete, naravno, moja draga publika. Moram da ti kažem nešto, kad sam slušala te tvoje posljednje hitove, odnosno stalno se slušaju na svim radio stanicama i televizijskim, imam utisak želja će svakako treba da se uda. Znači, svi najveći hitovi, osim mog posljednjeg, imaju to, gospe moja, obuci me u bilo. Šta daš? I onda Noroliću ti čeri sina. Joj, da. Ali ništa. Ništa. Čekaj, jer imaš namjeru da se udaš? A imam namjeru, naravno da imam, ali polako ima vremena. Milana Stanković je predstavnika Srbije i šta misliš o pesmi? Meni je to odlična pjesma. On je odličan pjevač i pjesma je onako catch pjesma. Ja mislim da bi to moglo dobro proći u Europi. Meni se to sviđa. Okay. I vidjela sam momka iz benda koji je nekada sa Majom Šuput svirao, ako se ne varam, je li moguće? Jesu. Oni su nekada davno svirali sa Majom Šuput i sad su moji. Ste svi povezani. Pa da, mi ti se svi volimo. Znači da Crnogorci se priča da su povezani, ali vi ste 100 puta gori. Je. Okay. Da li postoji neka želja koja bi uskoro želela da ispuniš sebi, nakon šta si zacrtala? Lav beše u horoskopu, ali tako? Jao, šta si zacrtala? Znam kako ti je ja. Je li? To sve razumiješ onda. Razumimo se u potpunosti. Čekaj, te razumeju ljudi. Šta si sebi zacrtala? Sigurno si mnogo ambiciozna. Pa jesam, ambiciozna sam jako. Ne bi uspjela u ovom poslu s 15 godina da nisam takva. Uporna i ambiciozna. Želim u ovoj godini dobar album koji trebao izaći 1.6. Ali neću žuriti. Mislim da neću stići do 1.6. pa vas neću nešto sad lagati, ovo i ono, obećavati. Pa ćemo ga napraviti. Ovoj godini će sigurno izaći. Ako ne izađe 1.6. mislim da će do kraja ljeta sigurno izaći. Eto. Viš kako sam skromna. Pa ono.